Yes, ngango ku bakunzi ba Kigali News reka twongeye tubifurize kugoma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose birumvikana n'amakuru arebana n'umutekano politike na diplomasi tugiye kuba tugarukamo tuva imuzi n'imuzingo tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko nicyo kintu kiba kituzanye muraza kunyemera rero by'umwihariko tubikomozo mu buryo bwihuse cyane by'umwihariko tubabwira uko byifashe ariko kandi tubabwire yuko nyamuneka ubu tuvugana ku kibuga cy'indege cya Pinga ibintu byongeye guhindura isura ku kibuga cy'indege cya Pinga mu kanya gato gashize biravugwa ko intare zasarambwe zongeye kwataka kuko humvikanye amasasu menshi cyane ni zimwe mu nkuru tugiye no kwa twinjiramo tugera tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze ariko mbere yo kugira ngo iyi nkuru tuze kuba tuyinjiramo muze kunyemera tubanze twisuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko n'abantu bagaciro gakomeye cyane badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi badukurikira bari Kenya bari Tanzania bari Malawi bari South Africa bari Zimbabwe Zambia ndetse n'andi hantu hagiye hatandukanye tubaye ikaze tubikuye ku mutima ku mugabane w'Uburayi baradukurikira cyane kuko rwose bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari Canada Ububiligi ndetse n'Ubufaransa naho baradukurikira gatanu kuri gatanu turaza gukomoza ku makuru menshi rero agiye atandukanye tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze ariko kandi muraza kunyemera dusimukire ku kibuga cy'indege cya Pinga mbabwire zimwe muri operation zikozwe isaha ku isaha intare zasarambwe zikaba zafata cyangwa se zacakira iki kibuga cy'indege cya Pinga turaza kwikomozaho tubive imuzi n'imuzingo turaza kugaruka mu bice by'umwihariko byano bya nyamuneka ibaraka tubabwire yuko tuvugana na 23 yamaze gusatira Baraka ku buryo navuga ko bukomeye cyane turaza kubabwira zimwe muri operation zikomeje gukorwa kugira ngo Baraka iba yakomeza kugenda isatirwa ariko kandi turaza kubabwira yuko mu mujyi wa Uvira ibintu byahindeye isura ndetse byamaze kuba biba ibindi iwuvira nyamuneka nyimira nkubwire yuko iri joro ryakeye humvikanye amasasu menshi cyane turaza kubabwira ibyayo masasu ndetse n'uburyo bihagaze muraza kunyemerera tugaruke ku makuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politike na diplomasi tuba updatinga tubabwira uko byifashe ubu tuvugana mu bice byano muri teritwari ya Masisi turaza kubabwira operation yakozwe ahitwa Mpanamo usatira Masisi ku zone turaza kuba tubikomonsaho atuva imuzi n'imuzingo atuze kugaruka mu bice byano muri teritwari ya Warikale ariko kandi ahitwa Burayi na Peti naho tubabwire uko situation ihagaze turaza kuba tubabwira byinshi bigiye bitandukanye tugenda tuba updatinga gace gusa nta kindi wowe icyo usabwa urabizi no gukora subscribe kugira ngo amakuru nk'ibiganiro nk'ibi bijye bikugeraho kugenda ndetse bikugereho gatanu kuri gatanu twirukanse cyane rero sindi butinde nyemera mpite ninjira mu makuru nyirizina ariko mbere yo kugira ngo aya makuru tunayinjiremo babwire yuko nyamuneka senateri mu nteko washinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Lendasa yashimiye icyemezo cya AFC 23 cyo kuva mu mujyi wa Uvira kagaragaza ko yanashenguwe n'ibitero biri kugabwa n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yanasabye Amerika kandi gukoresha ububasha bwayo mu kugira Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inama zikomeye cyane ariko kandi nze kubabwira ko ihuriro rya AFC 23 ryatangaje ko ryatanze agahenge mu rwego rwo gutanga amahirwe nyayo yo kugarura amahoro ndetse bagashinza ubutegetsi bwa Kinshasa ko bukomeje kurenga ku masezerano y'agahenge binyuze ku bitero bikomeje kugabwa ku birindiro byaryo ndetse no ku bice bituwe n'abaturage ibi bikaba bikomeje kuba nyuma y'uko ku munsi w'ejo indege yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 by'umwihariko yarashe ikarasa mu bice bituwe n'abaturage muri ano makuru yacu rata turaza no kugenda tuba updatinga tubabwire yuko nyamuneka FMI yemeje inkunga ya miliyoni 445 z'amadolari kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akazabafasha mu bijyanye n'ubukungu ndetse n'umutekano ukomeje kuzamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko tuze kubabwira yuko Uburundi muri mu myiteguro yo gukora imyigaragambyo mpuzamahanga yibasira u Rwanda umwuka mubi n'amakimbirane akaba akomeje kugenda afata indi ntera nabyo tukaba tukomeje kuza ko tukaba turi buze tugenda tubyinjiramo ubwo aho ni mu gihugu
gihugu cy'u Burundi muri rusange. Amakuru rero turiwe tunjiramo ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Muraza kunyemerera nyamuneka nk'ubu mbabwire yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Ndayishimiye yongeye kuvuga amagambo nyamuneka wo gushoza intambara ku Rwanda. Ni inkuru isohotse mu kanya gato gashize tugiye kuba twinjiramo tuva imuzi n'imuzingwa. Bishatse kuvuga yuko intambara hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi yatangiye gututumba, ariko kandi Amerika yavuze ibirometero yifuza ko mu 2023 yarekuza iva umujyi wa Uvira. Ni mu gihe kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uburigi bwamaganye itabwa muri yombi ry'uwitwa Shadala. Turaza byose kugenda tubikomozo tubiva imuzi n'umuzingo. Sindi butinde cyane rero miramite ninjira muri no nkuru y'uwitwa Evariste Ndayishimiye w'i Burundi urimo ugerageza kuba yanadekara intambara ye n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mugabo rero yavuze aya magambo kuri wa 19 Ukuboza nyuma y'ibirori yaramaze kwirukiramo na bagenzi be. Inzego z'umutekano z'u Burundi byari bigamije rero kumwifuriza we n'umuryango we umwaka mushya 2026. N'ibirori byabereye mu kigo gikoreramo bataliyani ya 22 y'abasirikare bo mu mutwe w'abakomando giherereye Igitega, umurwa mukuru wa politike. Nyuma y'ibirori rero wari umwanya ukomeye kuri Ndayishimiye wo kwibasa u Rwanda. Yashinjije gushyigikira abifuriza inabi u Burundi mbere yo kwivovota ko igihugu cye kitavogerwa. Yabwiye rero abasirikare n'abapolisi bari kumwe nawe ati ntitubice ku ruhande kariho karavugwa. Murabizi ko dufite umuturanyi mu majyaruguru y'igihugu cyacu utubaniye nabi, utatubaniye neza, ubu kandi akaba akomeje kuduhigira akwita agatoki ku kandi ngo u Burundi nibwo umuvangira bumwivangira mu mugambi wo gusenya igihugu cy'igituranyi cya Kongo. Niwe rero udahwema uba akomeje kugenda atwataka. Ndayishimiye rero kandi yabwiye u Rwanda ko yabwiye u Rwanda kumenya igihugu si icyana, igihugu cye si abana. U Burundi ngo ni igihugu kitavogerwa. Uyu mugabo kandi yaboneyeho gusaba inzego z'umutekano z'igihugu cye kuryamira amajanja no kukanura bagafatanya n'abayobozi b'abaturage bose, abizeza ko urugamba abarwiteguye uburyo ubwo ari bwo bwose. Yunzemo kandi avuga ko ndamenyesha abaturage bagomba gukanura, by'umwihariko uzarahirahira agatera u Burundi intambara azamenya uko ayitangiye, ntazamenya uko izarangira. Icyo nicyo Ndayishimiye yavuze. Ndayishimiye kandi akomeje kwigaragaza nk'ufite ubwoba bwo gushozwaho intambara n'u Rwanda, mu gihe muri Mutarama 2024 ubwo yari Kinshasa we yeruye avuga ko yiteguye afite n'umugambi wo gutera u Rwanda agakuraho ubutegetsi buriho bwa Perezida Paul Kagame. Ni umugambi rero yakomereje mu mikoranire n'ingabo z'u Burundi zimaze igihe zifatanyije n'umutwe wa genocideri wa FDLR, aho impande zombi zifasha urugamba ingabo za FARDC mu ntambara zirwanamo n'umutwe wa 23 bitandukanye. Rero Ndayishimiye wavuze inshuro nyinshi zitari nkeya yuko yiteguye kurwana n'u Rwanda, ko nta na rimwe rwigeze ruvuga ko rwo ruzamutera cyangwa se ruzatera igihugu cy'u Burundi. We akaba akomeje kugenda agaragaza ko agomba gutera u Rwanda, ariko kandi ku rundi ruhande zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyimira nkubwire yuko itegeko nshinga
ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe, by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano, by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi. Anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Victor urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwageze ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha, bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo ndetse no
kudahana, kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake aho kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo, banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize, nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23, cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange. Si ibyo gusa rero, by'umwihariko amakuru yo ni menshi. Munyemere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye, kuko ni byinshi. Impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho, ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bw'iyokansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba, ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi. Bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima, nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye b'i Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho, abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura, mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo, nk'uko biri kugenda bigaragara, ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba, ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza amagingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya, tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano
ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye, nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situwasiyo ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abapene n'ahitwa za Buswaga, umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi. Yavuze yuko ngo kigiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo